Rusija je strateški izgubila ovaj rat. Što bi to bila Rusija u jednoj riječi? Smrt. Kada je Putin u jesen 2022. skupio oko sebe majke poginulih vojnika, kaže bolje je poginuti, jednoj majci koja je rekao, bolje je poginuti u Ukrajini nego od vodke. Za Putina i za sve lunatike naokolo njega u Rusiji od jednake, ako ne i veće važnosti. A to je obnova ruskog imperija, dakle svi ruski ratni zločinci, masovne ubojice, silovatelji, pljačkaši postaju nova ruska elita. Ta priča o jednom narodu sa 3 imena jednako blesava koji teza koju je prodavao pokojni kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević, koji je govorio da u Jugoslaviji isto živi jedan narod sa 3 imena. Pita Putin gdje završavaju granice Rusije i mali sada počne govoriti pa tamo kod Beringovog prolaza ili tako nekako i Putin upadne u rečenicu, kaže ne, ruske granice nigdje ne završavaju. Dokle god je Ukrajina neovisna, Rusija ne može obnoviti Rusko carstvo. Drage Amerikanke i Amerikanci, drago mi je što mogu reći da sam danas potpisao zakon koji je izbacio izvan zakona Rusiju i počinjemo bombardiranje Rusije za 5 minuta. Drage dame i gospodo, to je bila šala uz otvoreni mikrofon legendarnog predsjednika Ronalda Reagana. Međutim, veliki Ronald Reagan, koji je uvijek govorio o jednostavnim odgovorima, ne postoje laki odgovori, ali postoje oni jednostavni odgovori, je također rekao da režimi koji su temeljeni na bajonetama ne uzimaju korijenje i da je naša dužnost pomoći onima koji se bore za svoju slobodu. Dobrodošli još jednom u novu emisiju podcasta Priča sa zapadne strane. Ovaj podcast smo odlučili pokrenuti zato što takvih podcasta nedostaje na domaćoj sceni. Ovaj projekt vidim kroz sljedećih 5 načela, a to su: umjesto mira mi govorimo o pobjedi, mi govorimo o univerzalnim ustavnim vrijednostima. Umjesto novokomponirane New Age politike mi govorimo na old school temeljima. Umjesto trenutnog režima u Americi, mi promoviramo ujedinjenu Europu. Umjesto ruskog realizma, mi govorimo na neoidealističkim temeljima. Ne u smislu pjesmica Johna Lennona, nego u smislu istinskog realizma koji će vam reći što je to neprijatelj. Nalazimo se, moja matematika nije baš najbolja, ali oko 1460. dana trodnevne specijalne vojne operacije. Rusija je strateški izgubila ovaj rat. Šta kažeš, Tonči? Da, Rusija je doista strateški izgubila ovaj rat i mene doista fascinira kada u pojedinim hrvatskim ili općenito europskim medijima se projicira uspjeh Rusije u ovom ratu temeljem osvajanja nekog drvoreda ili nekog zaselka od 5 do 6 kuća, za što Rusi potroše oko 1000 što mrtvih, što ranjenih vojnika. Dakle, to ne objašnjava ishod rata. To ne objašnjava strateški neuspjeh rata. Strateški neuspjeh rata se vidi u tome jesu li ostvareni osnovni ciljevi radi kojih je Putin uopće išao u rat. Dakle, Putin je ušao u ovaj rat iz niza razloga. Prvi je pretvaranje Ukrajine u vazalnu državu koja bi bila odskočna daska za daljnja ruska osvajanja unutar Europe i koja bi poslužila kao dokaz da je Rusija vojno moćna. Drugi je zaustaviti širenje NATO-a. I treći je naravno kroz rat konsolidirati vlastitu poziciju unutar Rusije, konsolidirati poziciju Rusije na međunarodnoj sceni kao velikog igrača. Možemo naravno govoriti i o četvrtom cilju koji je
po meni zapravo korijen ova prethodna tri i koje je za Putina i za sve lunatike naokolo njega u Rusiji od jednake, ako ne i veće važnosti. A to je obnova ruskog imperija, dakle promoviranje ideje o jednom narodu sa tri imena, dakle imamo Ruse, velike Ruse, imamo Bjeloruse, dakle bijele Ruse i imamo Maloruse, odnosno Ukrajince. Sve to skupa je jedan veliki ruski narod, ali primijetite da je ta priča o jednom narodu sa tri imena jednako blesava koji teza koju je prodavao pokojni kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević, koji je govorio da u Jugoslaviji isto živi jedan narod sa tri imena, pa se sjećamo jako dobro kako su tu ideju doživjeli Hrvati i Slovenci, a ostalima da ne govorimo. Dakle, na jednako blesavim temeljima počiva dakle i cijela ruska ideologija obnove ruskog carstva. Sve bih sumirao sa jednom starom tezom pokojnog Zbignjeva Brežinskog, savjetnika za nacionalnu sigurnost u doba Ronalda Reagana, koji je rekao da zapravo se ne može zamisliti uopće obnova ruskog carstva bez ruskog osvajanja Ukrajine. Dokle god je Ukrajina neovisna, Rusija ne može obnoviti rusko carstvo. Odnosno, sjetimo se, Sovjetski savez se službeno raspao potpisom 3 predsjednika. Ruskog predsjednika, ukrajinskog predsjednika i bjeloruskog predsjednika na njihovom sastanku u Belovecu u Bjelorusiji 8. prosinca 1991. Sovjetski savez je nastao u ostalom potpisima predsjednika Ruske federacije, Ukrajine i Bjelorusije 1922. Dakle, raspao se na isti način. Ukrajina je, dakle, ključni kamen u tom mozaiku obnove ruskog imperija i to je zapravo bio stvarni motiv ovog rata. Kad govorimo o motivima, naravno u Hrvatskoj i ostalim NATO članicama se stalno spominje priča o NATO-u i širenju NATO-a i o strašenju Rusije sa NATO-om i slično. Međutim, mi smo prije godinu dana imali priliku poslušati intervju Putina sa Tuckerom Carlsonom. Zaspali smo svi. Ja sam poslušao cijeli intervju. Znate, na Hvaru zimi puše jugo, pada kiša, čovjek nema gdje, sjediš pred laptopom. U stoljeća 7. krenio. Slušaš Putinovo baljezganje, da pokušaš naći nekakvu logiku u tome što taj lunatik govori i onda ga jednaki lunatik Tucker Carlson pita vrlo jednostavno. Gospodine predsjedniče, je li širenje NATO-a, odnosno je li potencijalni ulazak Ukrajine u NATO bio razlog napada na Ukrajinu? Dakle, i onda krenuo Drurika. Na to Putin može odgovoriti vrlo jasno. Da, to je bio razlog. Međutim, kaže ne, to nije bio razlog, nego krene priču o Kijevskoj Rusi, knezu Vladimiru, širenju i nastanku pravoslavlja, širenju ruske kulture, o Ukrajini kao narodu i naciji koja ne postoji, o državi koja je umjetno stvorena, o crkvi koja je umjetna i to priča punih 20 minuta. Dakle, svima da vam bude jasno, ulazak Ukrajine u NATO nije bio razlog napada, jer Putin jako dobro zna da je na summitu NATO-a 2008. na zahtjev Putina, a na inzistiranje Angele Merkel i Nikolasa Sarkozija, Ukrajini i Gruziji zabranjen ulazak u NATO. I te iste godine je Putin napao Gruziju, a 6 godina kasnije je napao Ukrajinu. Zato jer je tom odlukom NATO-a jasno rečeno da ni Ukrajina ni Gruzija ne spadaju u interesnu sferu Europske unije, nego su na brisanom prostoru ispred Europske unije, ispred zida sa zapadnih ukrajinskih granica i ostavljene su na tanjuru Putinu da ih zauzme.
To je realnost. Dakle, Putin je jako dobro znao da Ukrajina neće ići u NATO i da to ne može biti razlog za invaziju. Dakle, mislim da sam sad razotkrio sve koji su mu bili ciljevi, ali ono što je htio postići uz te potpuno iracionalne postavke stvaranja velike Rusije, obnove ruskog imperija, i upravo to, pretvaranje Ukrajine u vazalnu državu, zastrašivanje Zapada sa vojnom moći Rusije i sprečavanje širenja NATO-a. Ništa od toga se nije dogodilo. Ukrajina je danas vezanija za Zapad nego što je ikada bila u svojoj povijesti. Potpuno se otvoreno govori o ulasku Ukrajine u Europsku uniju. Nitko u NATO više ne zamišlja uopće provođenje vojnih vježbi niti bilo koji razvoj oružanih snaga NATO članica bez ukrajinskih vojnih instruktora. NATO se proširio, unatoč Putinovim očekivanjima, ulaskom Finske i Švedske, koje su upravo radi Putinove agresivnosti odlučile prekinuti tradicionalnu neutralnost i postati članice NATO-a, pa Europska unija nije prestrašena. Što više govorimo o tome da se kupuje sve više oružja, uvježbava se čitav niz vojski u europskim članicama, dakle u članicama Europske unije, i Europa više se ne da impresionirati sa Putinom. Ako je tog impresioniranja i nekakvog straha od Putina bilo do početka rata, nakon 4 godine ovakvog vođenja rata, ja vjerujem da nitko u Europi ne misli o tome da je Putinova vojska sposobna za nekakve spektakularne prodore koje će eto pregaziti Ukrajinu za tjedan dana, kao što se mislilo u tjednima prije rata. Tonči je sve super objasnio. Stvar je u tome da mi Rusiju ne smijemo, znači Rusija je zapravo izgubila ovaj rat strateški i zato su joj potrebni pregovori da bi dobila ono što prije nije imala. Međutim, kada smo to rekli, samo je bitno naglasiti da ni u sportu protivnika ne smijemo podcijeniti, a kamoli u ratu, globalnom ratu koji je svuda oko nas. Točno, mislim, potpuno si u pravu. Dakle, Putin zapravo pokušava kroz pregovore ostvariti svoje ratne ciljeve. Dakle, za Putina su u stvari pregovori nastavak rata drugim sredstvima. I on se zapravo nada da će svoje ciljeve ostvariti uz pomoć Donalda Trumpa, koji kao potpuni šarlatan uopće ne razumije razliku i između poslovnih odnosa i poslovnih pregovora s jedne strane, a s druge strane međunarodnih odnosa, poznavanja strateških interesa. A Ukrajina je žrtva ne samo agresije, nego i tih pregovora koji su zapravo farsa. Da. Ono što je Tonči samo rekao, znači moramo naglasiti, ovaj rat ne traje 4 godine, rat traje punih 12 godina. Počelo je sve još na Majdanu, kada je preko 100 ljudi pobijeno zbog slobode i demokracije. Ljudi su izašli na trg i tražili su slobodu od proruskog režima i povratak na zapad. Mislim da je bio red da predstaviš našeg gosta. I naravno, nemojte zamjeriti što smo se ja i Tonči zapričali, ali uvijek je bitno to naglasiti, jer tako u medijima to ne možemo čuti. Meni je čast pozdraviti gospodina Hrvoja Cvijanovića, profesora sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Profesor je jedan analitičar koji je povezan sa Ukrajinom, koji je bio u Ukrajini više puta. Ja se nadam, on ne želi previše o tome pričati, ali ja bih htio da on s nama podijeli barem neka iskustva, jer on je autentični glas koji će na hrvatskom jeziku reći našoj publici i svima koji nas gledaju kako to izgleda danas u Ukrajini, što Ukrajinci misle o svemu. Profesore, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala što ste nam se pridružili. Veselim se nekakvim novim snimanjima. Uglavnom, počeo sam sa Reganovskim jednostavnim odgovorima i pitanjima. Profesore, ajmo krenuti sa lošim vijestima. Bad news prvo. Što je to Rusija u jednoj riječi? I onda, molim vas, elaborirajte to na svoj profesorski ili na neki drugi način. Što je to Rusija? Ok, u jednoj riječi. Smrt.
Daću vam jedan citat. Rekao si mi taman prije snimanja da si razmislimo o tome što bi to bila Rusija. Rekao, u jednoj riječi, smrt. Zašto? Filozofija smrti. 2016. imam, to sam si baš sada zapisao, pa ću pročitati da ne promašim. Slobodno. Negdje, ja mislim da tih godina, dakle već je prošlo 10 godina, Putin kaže ovako, za ovu raspravu je to važno jer ćemo poslije govoriti i o propagandi i ostalim stvarima. Dapače. Kaže on ovako, osoba ruskog svijeta, znači govorit ćemo nešto o konceptu ruskog svijeta, osoba ruskog svijeta prije svega razmišlja o svojem najvišem moralnom postupanju, o nekim najvišim moralnim istinama. Zato se ruska osoba, odnosno osobe ruskog svijeta, ne usredotočuju na vlastitu dragocjenu osobnost. Zapadne vrijednosti su drukčije i usmjerene su na samog sebe. To nama nije dovoljno. Susret sa smrću nije strašan. Ako oko sebe imaš ljude, smrt može biti lijepa ako služi narodu. Kada je Putin u jesen 2022. skupio oko sebe majke poginulih vojnika, tada otprilike u tim razgovorima vam se pojavila ta nekakva njegova rečenica u kojoj on kaže bolje je poginuti, jednoj majci koja je rekao, bolje je poginuti u Ukrajini nego od vodke. Dakle, bolje je poginuti za njezinog sina, bolje da je poginuo u Ukrajini nego da je umro od vodke. Od alkoholizma. Dakle, kad vam to kažemo u jednoj riječi, dakle smrt, ta ideja, ta filozofija smrti je cijelo vrijeme nešto o čemu gdje se ova priča vrti. Dakle, ideja koja zapravo, ako gledate sad ovu i moju ovu profesionalnu poziciju politologa, koja zapravo u sebi krije fašizam. To je čista priča o fašizmu. Ali profesori to ne govore na TV-u često. Odnosno nikada ne govore. To je zapravo vrlo blizu onoga što je izjavio, na koji način je postupao španjolski frankistički general Jose Milian Astray, osnivač španjolske legije stranaca Legio Español, viva la muerte, živjela smrt. Tako je. Da, fašistički pokreti imaju zapravo tu jednu priču, to je zapravo ta priča o novom ruskom fašizmu ili ono što su Ukrajinci znali nazvati rašizam. Dakle, to je priča koja govori o zapravo naciji koja je u preporodu. Da bi nacija bila u preporodu, ona mora se podrazumijevati žrtvovanje i smrt da bi iznikao novi život. Znači, morate detektirati da je riječ o nekakvoj negdje moralnoj dekadenciji, kulturnoj dekadenciji. A oni se porađaju već od stoljeća 7. Znači, tako je, ali jednako tako je i Hitler. Apsolutno. I Hitler je sa svoje strane uvijek pozivao na mučeništvo za Treći rajh. Mussolini, dakle, na Novu Italiju. Dakle, uvijek je tu kult mučenika, kult žrtvovanja, kult smrti koji onda donosi novog čovjeka, kvalitetnijeg od bilo čega što je postojeće. Dakle, on zapravo pokušava stvoriti nekakav mit o nekakvoj novoj ruskoj eliti koja će nastati na posljedicama ovog rata. Dakle, svi ruski ratni zločinci, masovne ubojice, silovatelji, pljačkaši postaju nova ruska elita. Ako se ne varam. Da. I to je onda, društvo je zapravo kroz cijelu svoju strukturu premreženo tim narativom. Da. Tako da recimo imate u odgojno-obrazovnom procesu već djeca, dakle sada oblače uniforme. Indoktrinacija. Tako, indoktriniraju se. Dakle, oni ulaze u tu priču kulta smrti. Dakle, gdje je smrt zapravo najveća nešto vrijednost za što se vrijedi žrtvovati. Tu nije, pazite, pitanje nacije i obrane nacije. Dakle,
iako će u njihov narativ biti da je to tako, nego to je riječ o tome da vi zapravo imate jednu tipu ideologije izgradnje nove nacije, koja je vezana onda sa propagandom i sa ovom pričom koja je usmjerena protiv zapadnih vrijednosti. Točno, ali dobro ste primijetili ovaj detalj da Putinova Rusija već od dječjeg vrtića počinje sa militarizacijom. A militarizacija društva je temeljni stup bilo kojeg fašizma. Dakle, zato je meni karikaturalno kada se Putinova Rusija poziva na antifašizam i promovira da se ona zapravo bori protiv nekakvog nacizma u Ukrajini, je doslovce sve što on govori od te logike krvi i tla, objedinjavanja svih Rusa i onih koji ne žele priznati da su Rusi, ali ćemo ih uvjeriti silom da su Rusi, u jednu veliku Rusiju, preko militarizacije ruskog društva i guranja tih tipično fašističkih šema u kultu smrti. Inače, ta mitologizacija velikog domovinskog rata je zapravo počela, nije ona počela 45. Ona je počela zapravo sredinom 60-ih. Profesor Timothy Snyder u svojoj legendarnoj knjizi Road to Unfreedom zapravo govori da Sovjetski savez se već 60-ih nisu znali, to se zapravo već ona počelo raspadati polako. I onda je Brežnjev morao izumiti nekakav mit. Mit je bio velike žrtve. A ko je podnio tu žrtvu u Drugom svjetskom ratu na strani SSSR-a? Najvećim dijelom Ukrajina, jer je Drugi svjetski rat se vodio najviše u Ukrajini za Ukrajinu. Hitleru je to bila fiksacija. I tu žrtvu su podnijeli Ukrajinci. Ali, znači, govorili smo samo ovo smrt, fašizam, ali ispod svega, profesore, stoji nekakav strah. Oni su cijelo vrijeme ugroženi. Znači, a samo je zapravo bio nekakav Napoleon prije 200 godina i nekakav Hitler s kojim su oni bili prvi saveznici. Da. SSSR je bio saveznik sa Hitlerom. Točno je. Bili su, znači, sa nacisti i fašisti zajedno i onda su pokrenuli Drugi svjetski rat podjelom Poljske. A da, pazite, taj narativ o ugroženosti, to smo imali i ovdje. Sjetite se ove priče o ugroženosti srpskog naroda. Nenaoružanog golorukog rata. Dakle, ta priča je uvijek ista, ona slijedi isti obrazac svugdje. Priča je, recimo što se tiče Ukrajine, pazite, netko ko sa sebe želi sprati ovu sliku fašista, on će projicirati na drugoga fašizam. I onda dakle, imate ovu priču s početka rata, zašto mi napadamo Ukrajinu, između ostaloga zato što su tamo nacisti su na vlasti, pa ih zato treba demilitarizirati, denacificirati. I onda, pazite, čujete istovremeno takve priče kasnije se počinju reproducirati od strane naših susjeda nekih, da treba možda denacificirati ovdje u regiju negdje i tako dalje. Čelnik njihove ozloglašene Donjecke narodne republike, znači u sam osvit specijalne vojne operacije, je rekao: ako vas ne možemo educirati ili pretvoriti na našu stranu, mi ćemo vas anihilirati. Ubićemo vas 1 milion, ubićemo vas 2 miliona, ubićemo vas 3 miliona, sve dok vas ne educiramo da ste vi to što jeste Malorusi. Da, ali to je tipičan taj revolucionarni teror koji imate. Ako ne možeš biti za nas, onda ćemo te, Mi ćemo doći do ovog pitanja kako je moguć pravi da ne drži mir, ali zadržimo to, kako je moguć mir sa takvom mitologijom. Ali to ćemo ostaviti malo za kraj. Dajte nam samo, ajmo preći na trenutak na ljepšu stranu. Pa vratit ćemo se na bad news uvijek, jer rat je. Recite nam što je to Ukrajina u jednoj riječi, pa onda to elaborirajte. Da, mislim, ako smo sada imali ovo, ja ću reći odmah, ću ispaliti ovdje život. Znači, u jednoj riječi život iz razloga što je u Ukrajini riječ o egzistencijalnoj borbi za život, za preživljavanje. To je nacija koja, kad pogledate, ako pogledate samo unutar zadnjih 100 godina, znači, koja je cijelo vrijeme u nekakvom egzistencijalnom škripcu od gladomora i sličnih stvari gdje su se dogodili pogromi ukrajinskog naroda, dakle, u kojoj vi zapravo pokušavate ovu
smisao života naći negdje, mislim slično možda kao i Hrvati, glavinjanjem, je li to Sovjetski savez bio kao kod nas, je li to Jugoslavija, je li to nešto drugo, svi imaju te stramputice povijesne, ali dakle ta ideja vrijednosti života, borbe za život, traženja smisla života. Pazite, ovo što ste mi rekli, ja jesam bio u Ukrajini puno puta i mislim, to je bitno da se autentičan glas. Ljudi na TV-u komentiraju u Ukrajini, a 1000 km daleko od bojišta nam govore neke stvari. Zato je bitno čuti autentičan glas. Da, ja sam bio tamo, zapravo ne pričam o tome iz razloga što još uvijek je riječ o istraživanju. Dakle, ja sam radio istraživanje upravo u motivacijama ljudi za preživljavanje. Dakle, između ostalog kreneš humanitarno tamo, a onda kao znanstvenik počneš raditi intervjue zašto neki ljudi su spremni na taj rizik da se žrtvuju za tuđu zemlju, recimo kao što su volonteri s kojima sam ja surađivao, dakle ljudi koji dođu iz svih strana svijeta ili vojnici koji zapravo tamo su svaki dan na prvoj liniji. Dakle, pitanje života, dakle imate tamo, često puta kada sam prolazio recimo kroz Harkiv ili kroz nekakve te gradove, imate natpis Ukrajina ili smrt. Dakle, Ukrajina je život ili smrt, ovo što smo rekli na početku. Simple answers. Dakle, ili je život ili smrt. Zato kažem, u jednoj riječi to je život, to je želja za životom i Ukrajinci su u tom smislu neslomljivi. Neće njih slomiti ovo što ste vi sami na početku rekli, ovaj tip agresije. To će izmučiti taj narod kao što je i naš narod bio izmučen i traumatizirat će taj narod, ali vi kad imate jednu takvu vojsku koja se toliko favorizirala u svijetu da je ne znam kakva vojska koja nakon 2 godine, ne znam, opsade ne može osvojiti grad, recimo tipa Pokrovsk, tipa Vukovara ili tako nešto. Dakle, što vam to govori? To vam govori zapravo da su oni iskrvarili. Oni su mislili naravno da će oni vrlo lako ući u Kijev. Kad se ispostavilo da to nije tako, sad oni idu na ovaj zamor materijala, pokušavaju sa viškom svojih ljudi na neki način napraviti nekakve sitne napredovanja na terenu, ali ovo što je i kolega Tadić rekao, to su zapravo u nekakvom većem smislu puno ljudi, dakle to se niti jedna suvremena vojska ne bi danas mogla dopustiti. Michael McFaul, američki veleposlanik u doba Obame, je rekao da je pričao u sam predvečerje krađe Krima sa nekim ruskim dužnosnikom koji mu je rekao, čuj Michael, nama je Ukrajina bitnija nego vama zapadnjacima i broj 2, vaš attention span je kraći. Znači, to opet povezano, bitnija nam je Ukrajina nego vama i vaša pozornost će opasti nakon nekog vremena. To ona priča o umoru, zamoru materijala, kao mi smo umorni. Ja i Tonči smo umorni od rata. Mislim, to su takve podmetnute riječi. Odakle, zašto Rusi misle da smo mi dekadentni slabići, da ćemo odustati? Dobro, to je jedna od propagandističkih manevara. Vi naprosto morate uvjeriti nekoga da je slab, poljuljati ga, napraviti kaos. Znači, kako u ukrajinskom društvu, znamo sami, ukrajinsko društvo se mijenjalo, transformiralo nakon izlaska iz Sovjetskog saveza. Neki ljudi možda nisu imali jake identitete i onda vi tu pomiješate svašta, pomiješate te narative. U tom smislu, vi ne možete odvojiti tu priču o slabosti kao nešto što je nevezano uz priču o ruskoj propagandi, koja onda će pokazati da su oni ti koji dolaze kao spasitelji. Točno. Ali ima to jedan dublji korijen kojeg isto treba ovdje predočiti, a to je da je taj narativ o ruskoj moći i zapadnoj slabosti zapravo sustavni dio ruske vojne doktrine. Dakle, dosta ljudi ne zna, međutim 2013. je u ruskom vojnom časopisu Vojno promišljenje Glasnik načelnik ruskog glavnog stožera general Gerasimov objavio svoj poznati rad Znanost teorije predviđanja. Da skratim, dakle,
Gerasimov u tom svom znanstvenom radu priznaje da se Rusija ne može nositi sa Zapadom, dakle s NATO-om, u nijednom aspektu. Ni u konvencionalnom ratu, ni u nuklearnom ratu. Međutim, može uspjeti u ratu sa Zapadom, odnosno sa nekim koga Zapad protežira, u ovom slučaju je to Ukrajina, ako prije toga propagandom uvjeri stranu koja je napadnuta, dakle koju Rusija napada, protiv koje se Rusija bori, da je otpor Rusiji besmislen i beznadežan. Što znači da zapravo Rusija uoči rata i kroz sam rat neprekidno mora promovirati ideju da je nepobjediva, nezaustavljiva i da je zapravo otpor takvoj sili besmislen jer samo povećava ljudske žrtve bez potrebe i onako ćete kapitulirati. Gerasimov tu jasno navodi da za širenje takvih teza treba koristiti otvorenost medija na zapadu, ali i razne ljude na zapadu koji su skloni ruskoj kulturi i ruskoj tradiciji. I to se doista događa. Mi smo zapravo od početka rata zasuti sa cijelom kanonadom takozvanih poznavatelja Rusije, koji se pojavljuju u hrvatskim medijima ili europskim medijima, koji nam prepričavaju teze kako je Rusija nepobjediva, kako Rusija napreduje, kako eto jedna taktička bomba može dovesti do toga da će Ukrajina na koljenima moliti za mir, da eto samo što nije krenulo, da dakle Rusija napreduje, sva pomoć je besmislena i da je to politički realizam. Ne? Dakle, tu cijelu tezu je prihvatila ova šarlatanska ekipa u Bijeloj kući, koja zapravo gradi svoju viziju na nečem sasvim drugom, a to je na senzacionalnoj zaradi koju će imati od poslovanja sa Rusijom ako dođe do mira. Znajući dakle da Trumpov krug trza samo na lovu. Putin je preko Kirila Dmitrijeva, šefa svog investicijskog fonda, koji je poslovno vezan sa... Bio na zapadu, Goldman Sachs i to. Da, Kiril Dmitrijev je bio poslovno vezan sa Stevenom Witkoffom, čim se Witkov počeo baviti sa nekretninama. Dakle, Kiril Dmitrijev je uspio plasirati Trumpovom krugu, Putinovu ponudu. Ako budete u dobre s nama, zaradit ćete 12.000 milijardi dolara. Što je fenomenalno jer se radi o tome da je to 6 puta veće od kompletnog ruskog BDP-a. Dakle, kakvi to poslovi mogu biti da netko zaradi 6 puta više nego što je ruski BDP. I to na projektima kao što je, pazite sad, farma podataka, dakle baza podataka, database pogonjen sa nuklearnim reaktorom, gradnja tunela cestovnog i željezničkog ispod Beringovog prolaza i slične budalaštine. Ali naravno, hoću reći, ista priča o tome da je Rusija nepobjediva i da treba čim prije završiti rat, se u Trumpovom slučaju pojačava još sa pričom završite rat pa ćemo onda zajednički zaraditi. Ali osnovna priča o kojoj je kolega počeo govoriti, upravo ta teza o velikoj nepobjedivoj Rusiji koja je nezaustavljiva. Dakle, Rusija je sad prešla u ratnu ekonomiju, nju ništa ne može zaustaviti. To su 1000 tenkova. To kad ona digne ljude, to samo krene. Ništa toga se nije dogodilo. Ali onda vam imate ovaj zanimljiv spin gdje vam se pokazuje da kod takvih narativa nije samo narativ o nepobjedivoj Rusiji, nego je riječ ujedno o narativu koji se plasira kao dušebrižništvo prema Ukrajini. Dakle, toliko ljudi je izginulo, pa kao ajmo zaustaviti rat. Zaustaviti nasilje, jer Rusi su zapravo duševni ljudi, oni zapravo, oprostite mi na sarkazmu, šalju svoju ljubav Ukrajini. Rusi šalju svoju ljubav Ukrajini svaku noć kroz krstareće rakete i dronove. I ostavljaju ljude na -20 stupnjeva i -40 stupnjeva bez grijanja, bez struje, svaki dan.
kao što su Srbi tijekom Domovinskog rata i agresije na Hrvatsku nam slali svoju ljubav kroz bombardiranja, tako i sada Rusi šalju svoju ljubav u Ukrajini kroz bombardiranje. Dakle, doista nakaradno i bedasto, ali nažalost ima podlogu, ima temelj u domaćim rusofilima koji to ponavljaju. Ja sam pričao prije još s Tončem, znači kako bi ja opisao Rusiju na dva načina, nisu sad dvije riječi, ali znači Rusija je za mene Schrödingerova mačka. Da. NATO se širi, ali NATO je i slabić dekadentni. Znači NATO ih ugrožava, ali mi smo i skupina LGBT slabića. Sankcije ne djeluju, ali bi ih trebalo ukinuti. Znači uvijek je nešto, znači život i smrt, znači uvijek je ono lijevo-desno. I još jedna stvar, što je još mi možda malo bolje objašnjava Rusiju, Rusija je crni vitez iz legendarnog skeča Monty Pythona. It's just a scratch. Znači specijalna vojna operacija ide po planu. Znači otjerali smo rusku flotu u Novorusijsk, tamo sa istočne strane Crnog mora, potopili smo im 20, ne znam koliko posto flote, uništili smo 10.000 tenkova, izgubili su 1,2 miliona žrtava, ubijenih, ranjenih, zarobljenih, nestalih. Ali specijalna vojna operacija ide dalje. Znači, sve je po planu. Sve je po planu, samo sam ugreben. Znači, mi moramo znati koliko smo mi odrezali udova njihova, jer ta propaganda, ta usta će i dalje brbljati. Ali jednu stvar sam htio pitati, dakle, upravo ta ruska psihologija koja im se posebno implementira rekao bih, ovih zadnjih 25 godina Putinove vlasti, može li Rusija, to je zapravo moje ključno pitanje, dakle, svi se nadaju da bi rat mogao stati odlaskom Putina, političkim ili biološkim, ili kombinirano. No, može li Rusija ikada doseći zapravo isti nivo, istu razinu civilizacijske pripadnosti kakva ima Ukrajina, odnosno kakva ima ostatak Europe? Ja sam u to jako skeptičan. Ne znam koji je vaš dojam, ali kad se pogleda kompletna ruska povijest, oni su imali samo nekoliko kratkih perioda modernizacije, gdje se pokušalo približiti Zapadu. Nešto u doba Petra Velikog, koji, da se razumijemo, nije bio cvijeće. Petar Veliki, osim što je htio europeizirati Rusiju, je vlastoručno zadavio ukrajinskog grko-katoličkog svećenika koji nije htio prijeći na pravoslavlje. Onda je bila neka faza europeizacije u doba Katarine Velike i onda tek nakon toga kasnije, nakon februarske revolucije, ne? Kerenski, ne znam. Kerenski i ostali, što je onda sve poslije propalo u oktobarskoj revoluciji. I onda imamo sad fazu dolaska Jelcina na vlast i nekakvu kvazi demokraciju unutar Rusije koja opet završava u ovom Putinovom glibu. Dakle, ja sam jednostavno jako skeptičan da će završetkom rata u Ukrajini i promjenom vlasti u Rusiji, Ukrajina i ostatak Europe biti sigurni. Ne, ja sam isto skeptičan koji vi, zapravo možda čak i više. Sjećam se u ono doba, mislim da još je Jelcin bio na vlasti, tada se nama ko studentima, još išli smo na nekakve te seminare, tako dalje, neki Amerikanci su čak smatrali da jednog dana bi se Rusija, suvremena tadašnja Rusija, mogla pridružiti eventualno euroatlantskim integracijama. To je bilo takav jedan naivnost, ali s druge strane možda i neki signali, kao što sa istoka Europe, iz istočne Njemačke bivše i tako dalje, su sugerirali da oni hoće se okrenuti prema zapadu. Da. Zapad ih želi uništiti cijelo vrijeme, ugroženi su, a Zapad zapravo cijelo vrijeme radi Wandel durch Handel, reset politiku, vraća se, ajmo nekakav raprošman, ajmo surađivati, ajmo ovo,
30 godina imamo, 35 godina imamo političke pokušaja suradnje. I gdje nas je to dovelo? Gdje nas je to dovelo? Ne, ja sam na isti ovaj način, ja sam izrazito skeptičan. Zapravo ja mislim da je riječ o tome, kad pogledamo, evo uzmite sada Putina, znači njegovu vladavinu. On je 20 i koliko? 25 godina. 26 godina na vlasti. 26 godina, punih 26 godina. Od toga je dakle više od 20 godina Rusija u ratu zapravo. Da. Dakle, imate Čečeniju, imate čečenske ratove, imate Gruziju, imate dakle ratove u Siriji koji su priprema bili za testiranje zapravo poligona za sve ovo. To puno ljudi ne vidi. Puno ljudi će reći, gledajte, Amerikanci idu okolo po svijetu i lupaju drugima po glavi. Neće vidjeti da je Alepo recimo su uništavali uglavnom ruski avioni. Kada su domaći desničari govorili Roka i barba Putine u smislu da Putin je zaštitnik kršćanstva koji tamo rastura nekakav ISIL, nije istina. On je bombardirao civile u Alepu i umjetno proizročio izbjegličke krize, migracije i to je isto vrsta specijalnog rata. Tako je. Mislim, nema nikakvog kršćanstva tu. Tako da imate i analitičare onda recimo u hrvatskom javnom prostoru koji onda govore da Rusija, lupila je ovoga ili onoga, ali gledajte Amerikanci, gledajte ovo, gledajte ono. What about Irak? Da. Tako je. Da. Što se tiče ovog pitanja, dakle, ja mislim da je riječ, ako gledamo politološki, ja mislim da je riječ o tome da oni se nisu konstituirali kao nacija i da su oni zapravo u nemogućnosti da se konstituiraju kao nacija, tim više što je suvremeni narativ pokazuje da se oni niti ne žele konstituirati kao nacija, oni se žele konstituirati kroz određenu priču imperija koji se prodao kao ova priča ruskog svijeta. Ne znam sada točno koje je to godine bilo, možda 2016 ili koje, imate neki mališan, tamo se pojavljuje na nekakvom natjecanju, bilo iz zemljopisa, gdje ga pita Putin gdje završavaju granice Rusije. I mali sada počne govoriti pa tamo kod Beringovog prolaza ili tako nekako i Putin upadne u rečenicu, kaže ne, ruske granice nigdje ne završavaju. Ti billboardi ruske granice nigdje ne završavaju su počeli dakle uoči i nakon ove obuhvatne invazije, dakle oni su premreženi bili po cijeloj Rusiji. Ta priča, dakle, mentalna, naše granica nema, naše granice ruskog svijeta su tamo gdje su Rusi, dakle, ta priča dakle, pokazuje da je riječ o nečemu što se ne želi pojmiti kao država, u ovom smislu moderne države, nego sa konsolidacijom nacije, sa definiranjem nacije, jer oni u sebi ipak imaju golemi broj naroda koji nisu Rusi i ne žele biti Rusi, dakle koji su ili srednjoazijski narodi muslimani ili su sibirski narodi mongolskog porijekla, budisti ili šamanisti koji ne žele imati veze sa pravoslavljem i sa bilo čime, ali ih Rusija uredno mobilizira. Da, i pazite ovo sada, da bude stvar interesantnija, u doba krize, ovih migrantskih kriza i tako dalje, koje su bile u Europi prije 10 godina, imate Angelu Merkel i dakle nekoliko od ovih političara iz Francuske ili Britanije koji govore multikulturalizam je u krizi. U isto vrijeme Putin dolazi i veliča multikulturalizam. Pazite, zašto? Zašto? Jer ima posla kod sebe sa multikulturalizmom. Ali ne na isti način. Dakle, on isti pojam ne koristi na isti način, nego upravo iz ovoga što ste rekli, dakle, da te ljude uvuče, kao što ih je danas gurnuo te jadne Dagestance i ostale, da ratuju u ime ruskog imperija. Ali to je zapravo bilo tipično kod svih velikih imperija. Imperiji najviše vole kad za njih ginu ljudi koji nisu oni pravi. Dakle, kad za pravoslavlje ginu mongolski narodi Sibira koji su budisti. Ali sad pričate o imperijama. Znači, što je potrebno da carstvo prestane biti carstvo? Poraz. Iz poraza će nastati Europska unija. Trenutno najbolji izum
koji postoji na zemaljskoj kugli. Ali nitko ne priča nikada o ruskom porazu jer nuklearne sile ne gube rat. Sad, to je... Pa dobro, to je netočno. Mislim, Amerikanci su izgubili Vijetnamski rat. To je doista To besmisleno. smo elaborirali već više puta, ali to moramo ponavljati jer ponavljanje je majka mudrosti. Jer, Rusija mora izgubiti u Ukrajini, mi moramo pomoći Ukrajini da pobjedi, a što će biti poslije, to nije na nama. Njihova je stvar što su se bolesno vezali za jednu naciju koja ih ne želi, iz nekog razloga. Nitko ne želi Rusiju. Rusija donosi smrt i uništenje. Da. Mislim da je njima zapravo, da je svakom Ukrajincu potpuno jasno kako bi izgledala Ukrajina da se ostvario Putinov plan. Dakle, da našim gledateljima predočim, isto onako kako bi izgledala Hrvatska da je uspio plan Slobodana Miloševića 1991. Ne bismo imali jednu ovčaru, nego bi u svakom hrvatskom gradu bila jedna ovčara gdje bi se likvidiralo hrvatske intelektualce, gdje bi se likvidiralo hrvatske branitelje. Isto to bi se dogodilo u Ukrajini. Dakle, masovni pokolji, masovna silovanja, masovne pljačke i uništavanje ukrajinskog identiteta. Dakle, svako u Ukrajini zna da je ruski zagrljaj smrtonosan i da je za njih život jedino to da budu neovisni o Rusiji. To je potpuno jasno. Kao što bi za nas bilo smrtonosno da smo ostali u Miloševićevoj Jugoslaviji. Samo uvijek bitno naglasiti ono što uvijek ponavljam. Slobo nije bio egzistencijalno opterećen sa Hrvatskom. Putin, s druge strane, je bolesno opterećen sa Ukrajinom, gleda na nju kao na sudbinu, kao na egzistenciju i ne razumije da Ukrajinci imaju svoju egzistenciju, jer on ignorira bilo kakav agency od strane Ukrajinaca. A to, nažalost, ignoriraju i mnogi na zapadu. Neki dobri ljudi, neki loši ljudi, neki kompromitirani ljudi. Još jedan detalj, budući da ste se dosta bavili tim prostorom, koji je vaš dojam o Ruskoj pravoslavnoj crkvi u cijeloj priči? Ja mislim da ona snosi dosta odgovornosti za radikalizaciju ruskog društva. Je li to crkva uopće? Mislim, ja sam praktični vjernik i uvjereni katolik, jednostavno ne mogu zamisliti da bi u nekoj katoličkoj crkvi bilo gdje na planeti bilo moguće vidjeti ono što sam vidio prije par dana na YouTube-u, da u jednoj od ruskih pravoslavnih crkava 3 ruska vojnika sa kalašnjikovima demonstriraju za uzimanje stava, pucanje, ciljanje preko mise. Dakle, za mene je to potpuno suludo. Dakle, takav blend militarizma i religije nije viđen zapravo od islamske države. Da. Dakle, meni cijeli postupak Ruske pravoslavne crkve gdje ruski pravoslavni svećenici blagoslivljaju rakete kodnog imena Satan govori zapravo da se radi o pravoslavnom džihadu. To nema veze sa širenjem kršćanstva, niti širenjem Kristovog nauka. Da, to je sad jedna interesantna priča, s time sam se bavio i bavim se. Radi se zapravo o tome, mislim, imate, dakle, patrijarh Kiril, tako, on je čak i knjigu izdao. KGB-ovac. O toj priči, gdje zapravo, ja bih rekao ovako, riječ je zapravo o jednom propagandno-motivacijskoj platformi, gdje crkva tu služi kao produžena ruka države, u smjeru društva, gdje država ne može doprijeti, to je uvijek to su ove sfere možda vjere ili nečega što je privatno. Tu dakle se crkva pokazuje da ima određenu misiju. I sad, dakle, o tome su jako puno pisali već, o toj ruskoj misiji, povijesnoj misiji, dakle i ruski autori. Dakle, imate ovu priču o tom takozvanom, koji je jedan od stupova propagandnih, o kojima se govori, to je zapravo ova priča o Rusiji kao trećem Rimu. Znači, to je, dakle, prvi Rim je pao, drugi Rim je bio Bizant, i nakon toga ko je taj koji brani kršćanstvo, kao ta priča otišla kao u Moskvu. I Moskva se tu onda pokušava legitimirati i pokušava ovaj agresivni rat legitimirati na taj način, da govori mi tu branimo kršćanstvo. I to je jedna od ovih propagandnih potki koja zapravo gura
prema određenim tradicionalnim strukturama ili čak i van Rusije, u europskim društvima, u političkoj desnici, da kažu, gledajte, Rusija je tu zapravo na braniku kršćanskih vrijednosti. Ali mislim, to što ste rekli zapravo je točno na tragu onoga što je pokojni Papa Franjo tražio od patrijarha Kirila. Znam da su imali videokonferenciju čim je počeo rat. Dakle, Papa je posjetio rusko veleposlanstvo i zamolio ih da prestanu sa agresijom na Ukrajinu, ali jednako tako imao videokonferenciju sa patrijarhom Kirilom u kojem ga je zamolio samo jednu stvar. Molim te, nemoj ni u kojem slučaju ovo prikazivati kao sveti rat, jer nijedan rat nije svet, da bi nakon toga na Sveruskom kongresu patrijarh Kiril proglasio prije 3 godine da je ovo zapravo sveti rat Rusije s ciljem svetog cilja, a to je uništenje ukrajinskog naroda. Pazi, ja u čitavoj crkvenoj povijesti, istočne i zapadne crkve, nisam nikada naišao na podatak da je netko za sveti cilj crkve proglasio uništenje jednog naroda. To je doista nevjerojatno. Ja sam zapravo duboko skeptičan koliko uopće Ruska pravoslavna crkva ima veze sa kršćanstvom. I onda imate recimo ovu priču da je u Ukrajini kada se pokušalo stati na rep toj propagandi, onda su se tamo iz te Ruske pravoslavne crkve rekli, aha, sada nam ugrožavati vjerske slobode. Da. Ne, to nije istina. Dakle, vi zapravo ste bili tu jedan tunel kroz koji ide ova službena državna propaganda, samo na jedan način koji nije, dakle, ne ide iz Kremlja direktno. Ne? A to je ovo što je Matija rekao, da je Kiril zapravo KGB-ovac i da je cijela crkva, cijela Ruska pravoslavna crkva je premrežena KGB-om i služi zapravo istom cilju. Ne? Tako da je zapravo dobro da Ukrajina ima vlastitu pravoslavnu crkvu i na kraju krajeva da ima vlastitu grko-katoličku crkvu koja je jako vezana za Rim i za Zapad. Ne? Uglavnom, znači, u suvremenom ruskom ovom političkom teorijskom narativu, to vam je ovaj notorni filozof Aleksandar Dugin, koji cijelo vrijeme brani tu poziciju, koji vjerojatno nije toliko jako popularan u Rusiji, ali je on zapravo odličan kanal za zapadne intelektualce i onda se to, dakle, diseminira kroz medije na niže razine, gdje onda ove političari i politička desnica to recimo prihvaćaju kao dio narativa. Što je meni zanimljivo je da ljudi na zapadu nisu prepoznali taj toksični nacionalizam još za vrijeme komunizma. Jer tada je komunizam bio ideologija protiv koje smo se svi borili. Recimo kad je Solženjicin došao na svoja putovanja na zapad tijekom njegove rehabilitacije i to sve, i znači kad je on kao nekakav proto-influencer tada govorio kao antikomunist, ljudi su osjećali onaj cringe moment kad je on se autao totalno sa svojom ruskim nacionalizmom i pravoslavljem. Ali tada to niko nije detektirao da smo se borili protiv komunizma. Ali znači taj toksični, otrovni virus pravoslavlja u ruskoj verziji je bio još za vrijeme hladnog rata. Ljudi ga nisu prepoznali. Ali to pazite, to što govorite, to je točno ovo što je kolega Tadić rekao, ista stvar, ali to nije riječ o pravoslavlju kao takvom. Imate, dakle, pravoslavci su i Grci, i Rumunji, i Makedonci. I Ukrajinci na kraju. Ali mi oduzimamo agency svi osim Rusa, zašto imaju atomsku bombu? Zato samo razmišljamo o Rusiji, ovo je Rusija. Da. Sad dolazimo do iduće teme, a to je tema ograničenja nuklearnog oružja. Također taj dupli pas Trumpa i Putina, gdje bi Putinu jako pasalo da nema ograničenja nuklearnog oružja da bi mogao raditi pritisak na Zapad, što Trump radi, ne produžava, niti ne pomišlja na produženje sporazuma Novi start, koji bi ograničio arsenale u Rusiji i Americi na 1550 nuklearnih bojnih glava, nego pušta da to na miru propadne. To se dogodilo, dakle 5. veljače je bio zadnji rok za produženje, kao što je prije 7 godina, 2019. upravo Trump doprinio da se ne produži sporazum o
ograničenju oružja kratkog i srednjeg dometa, što je opet išlo Putinu na ruku da on može sa time strašiti Ukrajinu. Ali i zašto on to Zapad. radi? Zato što, znači, uvijek postoji ta teza, znači, on želi sfere utjecaja, a to ide na dobar pas Putinu, koji želi svoju sferu prema Europi, i diktatorskoj Kini, o kojoj mi ne pričamo, ali o kojoj trebamo sve više početi pričati. Ovaj rat bi završio da Kina ne pomaže diktatora u Kremlju. Ali, nažalost, mi iz nekog razloga bježimo u Kinu sklopiti nekakve ugovore sa električnim vozilima. To rade svi dobri vođe zapadnog svijeta. Kina tu ima po meni dvostruku, odnosno dvojaku ulogu. S jedne strane nemojmo zaboraviti da je... Tajvan je zaboravljen. U 2013. u prosincu prije Majdana Kina je sa Ukrajinom sklopila deklaraciju o nuklearnoj sigurnosti u kojoj Kina jamči Ukrajini nuklearnu sigurnost. Kao Budimpešta, ok. Dobro, ali mislim da su tu Kinezi po meni odigrali veću ulogu nego Amerikanci i Britanci. Dakle, sva sigurnosna jamstva koje su Amerikanci i Britanci dali u Budimpešti su se pokazala zapravo jalova, jer je Ukrajina završila u opsežnom ratu, a oružje se šalje na kapaljku. Kina sa svoje strane jamči nuklearnu sigurnost Ukrajini i to se po meni manifestira u tome da Putin nije pokrenuo nuklearni napad na Ukrajinu, ne samo radi toga što bi to završilo u daleko težem sukobu uz pomoć NATO-a, nego bi narušilo odnose sa Kinom i sa Indijom. Dakle, Kina je tu jasno dala do znanja Putinu da ne želi nuklearni rat. Međutim, Kina sa druge strane pomaže Putinu, pod navodnike, šaljući mu oružje, produžavajući rat, znajući da svaki mjesec rata više slavi Putinovu poziciju i da je prisiljen prodavati naftu i plin po povlaštenoj cijeni, da je prisiljen pretvarati Rusiju u vazalnu državu Kine. A Tonči, nas dvojica smo i čitali nešto o američkoj sigurnosnoj strategiji i njihovoj obrambenoj strategiji. Da. Tamo se baš i ne spominje famozni pivot to China. Znači, tamo se Kina, Sjeverna Koreja, to se ignorira. Da bi se ideološkim impulsima hranila desnica u Europi. Točno, zapravo cijelo vrijeme se govorilo o tome da Trump to sve skupa radi Nixon. Da bi se moglo napraviti taj pivot na Pacifik. Dakle, on će napustiti Europu, mi smo brojite pravni sami, jer se on sprema za pivot na Pacifik da bi na Pacifiku se suprotstavljao Kini. Da bi onda na kraju u strategiji nacionalne sigurnosti i američkoj strategiji obrane se o Kini, posebno o strategiji obrane, se o Kini govori kao o poželjnom partneru s kojim se može sklopiti nekakav deal. A Europa je u decline-u. Europa je u civilizacijskom opadanju. Europa je u opadanju i Europu se praktično u američkoj nacionalnoj strategiji sigurnosti doživljava kao suparnika, ne nužno kao partnera i prijatelja, što se na kraju manifestiralo s ovim majmunarijama u Minhenu vezi... i govori bezvezni. Tako je, ali još gore u vezi Grenlanda, koji je zapravo doveo do... I taj Grenland nije gotov, on je samo stavljen malo sa strane, on ga i dalje želi. On ga i dalje želi i to je de facto bila točka, rekao bih, čitavom jednogodišnjem razdoblju Trumpa u Bijeloj kući, gdje smo zapravo doživjeli da smo unutar godine dana vidjeli kroz samo godinu dana razvaljivanje kompletnog međunarodnog poretka temeljenog na američkom savezništvu koji je stvaran punih 80 godina. Ja sam, kao što smo skeptični sva trojica o tome što će se sa Rusijom dogoditi nakon odlaska Putina, ja sam izuzetno skeptičan što će biti sa Amerikom nakon odlaska Donalda Trumpa. Baš je danas Anne Applebaum komentirala na svom Facebooku to da što god mislili o Trumpu, ostala je biračka baza koja je izabrala njega. Ta biračka baza će i dalje u Kongres i u Senat slati ljude istih političkih nazora
i zapravo te maga retorike se Amerika dugo neće riješiti i biti će prisutna u američkoj javnoj sceni, ne? I to je što je recimo katastrofa za Europu u ovom smislu tradicionalnog poimanja Zapada, toga više nema. Jer Zapad u tom smislu nije jedinstven. Mi se ovdje nalazimo između čekića i nakovnja. Europa mora zapravo razmišljati na način da neće nužno ujak sem doći pomoći, nego možda čak i odmoći. Neće, ne? da. I u tom smislu mi moramo sami izgraditi vlastite kapacitete koji recimo Ukrajinci već imaju u ovoj pokaznoj vježbi NATO-a su pokazali koliko su Ukrajinci recimo već spremni. Ja cijelo vrijeme tvrdim da je kip slobode više nije u Njujorku, nego se nalazi u Kijevu, to je onaj veliki spomenik domovini ukrajinskoj. Ukrajina ima najjaču vojsku u Europi, najistreniranu vojsku. Ukrajina je sada SAD Europe i Ukrajina je sada glavni motor NATO-a, a de facto je u NATO-u, samo mi to ne smijemo reći, jer biti NATO trenutno, NATO je Ukrajina. NATO je Ukrajina. Ali Ukrajina je stvorna. Da preciziramo, bilo bi dobro da prepričate kako je zapravo izgledala ta vojna vježba koja je... Pa da, pa mislim imate koliko je, 10 najboljih ukrajinskih ovih dron operatera ili kako dalje, koji su zapravo u toj vojnoj vježbi porazili Dvije bojne. Dakle, potpuno jasno da je došlo do tehnološke revolucije koju predvodi Ukrajina, da tehnološka revolucija na bojištu je ono što zaustavlja Rusiju i tu NATO zapravo jako puno treba učiti. I to upravo od same Ukrajine. Nama će biti zapravo čast da Ukrajina jednog dana postane članica NATO. Ne smijemo se toga bojati. To nam treba biti čast. Da, Ukrajina je, pazite, u ovih nekoliko godina od ovog klasičnog manevarskog ratovanja zapravo izrasla u silu koja je uspjela pobijediti Rusiju trenutno u ovom takozvanom dobu transparentnog bojišta u kojem imate dakle dronove i u kojem imate neprestane nasrtaje ruskih vojnika gdje Ukrajinci s manje vojnika, s manje ljudi uspijevaju zadržati tu silu ili dakle zadržavati koliko god mogu što duže. Sumirajte, ajmo opet jednostavno, kako ovaj rat završava? Pobjedom. Znači, prije ili kasnije Ukrajina će doći na svoje granice, pobijedit će. Ovo su granice? To su granice. Znači, to je potpuno neupitno. Pazite, bio sam u Konstantinovki koja je sada, dakle, kad smo bili na Bahmutskom bojištu, tamo kad sam razgovarao sa ljudima i vozio humanitarnu pomoć, na ulazku u Konstantinovku su 3 zastave grada Konstantinovke, Ukrajinska i Europske unije. Na krajnjem istoku Ukrajine, danas je Konstantinovka potpuno porušena, na tom krajnjem istoku Ukrajine, dakle, oni osjećaju što su europske vrijednosti, za što se vrijedi boriti. Prosječan čovjek koji nije zaluđen nekakvom ruskom propagandom, iako i tamo ima takvih ljudi, jer se jako puno, dakle, Rusi jako puno ulažu u svoje kanale tamo i tako dalje. Prosječan čovjek zapravo vjeruje u nekakvu postsovjetsku Ukrajinu, a ta postsovjetska Ukrajina je Ukrajina koja je okrenuta europskim vrijednostima demokracije, slobode izbora puta, budućnosti. Znači, koja je to naša budućnost? A ne da ti neko kaže iz Moskve moraš ići ovim putem koji mi želimo. Dakle, to je nešto u što oni vjeruju. I dakle, ta borba za te vrijednosti je nešto što pokazuje se da će prije ili kasnije, kao i ono što, znate, ona pjesma koja je bila u Hrvatskoj, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Dakle, to je obrambeni rat, to je domoljubni rat za Ukrajinu, oni ga neće izgubiti. Uostalom, njihov ustav im ne dopušta niti da se išta promijeni u smislu tih granica i oni će doći prije ili kasnije na te svoje granice.
Zapad je podbacio ovo što smo rekli, dakle danas se piše o tome kako Zapad nije dovoljno, ovo što ste rekli, pogotovo sa Trumpom, je li pomogao. Pa čak ni Bidenova administracija, pazite, ja se sjećam... Pričamo ćemo, ne. Ja sam bio tada u Ukrajini, pazite, kad je došlo onih 30 Abramsa, ja sam im rekao da vam je došlo 300, nije vam dovoljno. Oni su to slavili jer su mislili, evo, to je nekakva slamka spasa. Da, Zapad zapravo kontrolirano je slao oružje, sjećate se i rasprave ovo u Njemačkoj oko toga hoće li poslati... Eskalacija, pričali smo ja i Tonči o tome. Dakle, cijela ta priča je na nama. Znači, mi smo puno više podbacili, jer mi se bojimo raspada Rusije. Da. A zašto se bojimo? Mislim, to je na njima, to je njihov problem. To nije naš problem. Naš problem je da Ukrajini pomognemo da pobjedi. Jer Ukrajina brani naše stražnjice i bori se za europske vrijednosti i spremni su položiti svoje živote za ono što ljudi olako smatraju, a eto, mi smo u Europi, pa eto, Netflix i nogomet. Pa će biti. Pazite, oni se bore prvenstveno za sebe, ali time što vi vidite, recimo, zastavu Europske unije na krajnjem istoku Ukrajine, oni pokazuju da oni ujedno brane naše europske. To je točno i što se nas u Hrvatskoj tiče, brane direktno nas. Ja ću ponoviti, što sam rekao već 1000 puta, da je doista uspio Putinov plan o zauzimanju Ukrajine za tjedan dana, mi smo ovdje u Hrvatskoj imali silnih problema sa Srbijom i sa Republikom Srpskom. Jer bi Srbija na pogon ruske pobjede uz pomoć ruske vojske po svojoj prilici pokušala opet obnoviti svoje ciljeve. Jer je srpski imperijalizam uvijek balkanska umanjena kopija ruskog imperijalizma i uvijek su u simbiozi. Ne mogu se oteti dojmu da jedan veliki dio ruske propagande u ovom ratu zapravo copy-paste srpske propagande protiv Hrvatske. Dakle, uspoređivanje sa Drugim svjetskim ratom, pričanje o fašizmu Ukrajinaca, odnosno Hrvata, o zloj ulozi katoličke crkve u oba slučaja, o urođenoj genocidnosti. Dakle, sve to skupa što smo vidjeli ovdje u Hrvatskoj se poslije ponovilo u Ukrajini i to ne slučajno zato što je rođeni brat Slobodana Miloševića bio 10 godina veleposlanik Srbije u Moskvi pa je prenio dio tog know-howa kako ocrnjivati protivnika, u našem slučaju Hrvatsku, u njihovom slučaju Ukrajinu. Da, i u tom kad gledate propaganda, ta propaganda je uvijek ciljena ili na ljevicu ili na desnicu. Znači, u kojoj kada udarate tako da zapravo napravite kaos u političkom komunikacijskom prostoru. Da. Naprosto da se ne napravi ništa. Bilo mi je drago što smo ugostili gospodina profesora Hrvoja Cvijanovića. Nešto mi govori da ćemo mi opet popričati s njim, jer ima tu puno zanimljivih tema koje još trebamo dalje elaborirati iz čistog razloga jer ovakvih podcasta nema. Da. I mi smo bili nužni nakon 4 godine sveobuhvatne agresije na Ukrajinu napraviti nekakav podzapad u zemlji koja je čvrsto utemeljena na zapadu, kao što si tepamo mi Hrvati. Nema ovakvih emisija. Ja i Tonči, gospodin iza kamere, gospodin Igor Vuk, naši prijatelji Ukrajinci, Građansko-diplomatski zbor Ukrajine, mi vam sviramo prozapadnu melodiju, priče sa zapadne strane, priče naših baka i djedova koji su željeli biti na zapadu. Drage dame, poštovana gospodo, vidimo se uskoro. Imat ćemo nekakav gost iznenađenja Tonči, to će Tonči riješiti. Uvijek sam htio biti član nekog benda. Gospodin Tonči Tadić je lead gitara. Gospodin Igor Vuk nam drži iza kamere ritam, sekciju bas bubanj. Imamo zbor naših saveznika iz Ukrajine, neki su politički Hrvati, neki su tu Ukrajinci na privremenom radu u Republici Hrvatskoj. Moje ime je Matija Horvat i pozdravljam vas uskoro. Slava Ukrajini, herojima slava, vidimo se. Hvala.